Uspio sam nešto da snimim u katedrali Metropolitan, pravoslavnoj crkvi u gradu Jaši. Samo sekund. Nije dozvoljeno snimanje, pa sam morao krišom da pronesem kameru. Grad Jaši je 23 km daleko od Moldavije, znači na krajnjem istoku Rumunije. I moram da vam ispričam priču. Ovde se nalaze mošti od Svete Petke. Moram da ispričam deo istorije. Znači, Kosovska bitka je bila 1389. godine. Tada je poginuo knez Lazar ili car Lazar, kako je samo proglašen. I posle toga njegov sin, knez Stefan Lazarević, morao je da se bori na strani Bajazita, a Bajazit je uzeo za ženu Oliveru Lazarević, njegovu sestru. I prva sledeća bitka bila je 1395. godine protiv vlaškog vojvode Mirčete na Rovinama, na rumunskoj granici, gde se borio i Marko Kraljević i knez Stefan Lazarević. Marko Kraljević je poginuo u toj bitki, a vojvoda Mirčeta je bio pravoslavan i oni nisu rado išli u tu bitku, nerado su se borili i knez Stefan Lazarević, koji kasnije postao despot, toliko se loše borio da je Bajazit teo da ga ubije, a knjeginja Milica, supruga od poginulog kneza Lazara, ona je platila veliku cenu za otkup svoga sina, da ga ne ubije, i iz Velikog Trnova je Bajazit ukrao mošti od Svete Petke i odneo u Istanbul. Takođe je platila i za svog sina i za otkup mošti u Svete Petke. I donela ih u Beograd, u manastir Ružica na Kalemegdanu, pored crkve Svete Petke. Nakon toga, još jedan deo istorije da ispričam, bila je bitka 1402. godine. Tarlan, unuk od Džingis Kana, je napao Bajazita kod Angore, današnje Ankare. I to je bila strašna bitka, nešto se Bajazit zamerio Mongolima, ne znam šta, i u toj bitci na strani Bajazita je učestvovao knez Stefan Lazarević, sin od cara Lazara ili kneza Lazara, koji je poginuo u Kosovskoj bitci. I toliko je to strašna bitka bila. Po svaku cenu su Mongoli hteli da likvidiraju Bajazita. I dva puta bio je okružen u klopci i bio je okružen Mongolima. Despot Stefan Lazarević je, odnosno tadašnji još uvek knez Stefan Lazarević, je probio jednom obruč, došao do Bajazita i rekao: ajde, uzimaj konja, probijaj se, mi ćemo probiti obruč da pobegneš. Bajazit je rekao: ne, borimo se do poslednjeg, ne napuštamo bojište. I onda je knez Stefan Lazarević probio obruč van sa svojom vojskom, odnosno Srbima. Tada je Tarlan rekao: ko je ona vojska koja tako probija obruč naše vojske lako? Mongoli su mu odgovorili Tarlanu: to su najamnici Srbi. Kaže, da mi onaka dva puka, kaže, ja bi zavladao svetom. To je rekao Tarlan. I ponovo još jednom u toku bitke knez Stefan Lazarević probija obruč, dolazi do Bajazita i kaže: beži sa nama, gotovo je, izgubili smo bitku. I Bajazit kaže: ne, ostajem do poslednjeg daha da se borim. I knez Stefan Lazarević ponovo probija obruč sa svojom vojskom kroz Mongole napolje i spasava sebe. Međutim, u tom probijanju unutra je ostao Đurađ Branković, sin Vuka Brankovića. I naravno uhvatili su Bajazita. I nakon bitke je
knez Stefan Lazarević došao kod Tarlana, znači unuka Džingis Kana, i rekao: plaćam koliko god cenu da mi date Đurđa Brankovića. Međutim, njemu je Tarlan rekao: svaka ti čast, ja, kaže, nisam vidio takve borce, kaže, evo, poklanjam ti ga džabe, ali Bajazita nemoj ni da pokušavaš da tražiš, on je naš mrski neprijatelj i Bajazit je umro mučen u tamnici mongolskoj. To se desilo 1402. godine. Znači, posle toga Sultan Sulejman 1523. godine napada na Beograd, gde su bile mošti Svete Petke. I da ne bi, u prvom napadu koji je ratovao na strani Austro-Ugarske, Sibinjanin Janko, poznat u našem narodu, ili Janjoš Hunjadi, je vodio austro-ugarsku vojsku koja je odbila napad na Beograd Sulejmana Veličanstvenog. U drugom napadu je Sulejman uspeo da osvoji Beograd, opsada je trajala 3 meseca i tako dalje. Ima jedan događaj u kojem on, kad je osvojio, popao se na Kalemegdansku tvrđavu, pirkao je vetar i on je rekao na turskom koš hava, što znači prijatno vreme. A Srbi koji su stajali okolo mislili su da je to ime vetra, pa se i tako dan danas zove košava, vetar koji duva u Beogradu sa severa. A pre nego što je pao Beograd, sklonjene su mošti od Svete Petke, znači 1523. godine, i transportovane skroz, evo ovde, do granice Moldavije, znači 23 km od moldavske granice, u grad Jaši, rumunski, u katedralu Metropolitan. Evo, znači možemo vidjeti ovde Asamblul Mitropolitan ili katedrala Mitropolitana. Asamblul Mitropolitan, to je ime ove katedrale na rumunskom jeziku. I od 1500 i neke godine, znači od 16. veka do dana današnjeg, mošti Svete Petke nalaze se ovde i svaki dan je red. Malo pre sam snimio mošti. Svaki dan je red, ljudi se mole, ima 100, može da se zapiše šta koga muči, da mu Sveta Petka pomogne i da se ta ceduljica stavi tamo blizu gde su mošti. Eto, to je priča o moštima Svete Petke. Pozdrav, ovo je ulica Pešačka zona u gradu Jaši, na moldavskoj granici, 1350 km daleko od Beograda.